Još se nismo pomirili s time da je tragedija koja je uništila naše za to vrijeme napredno društvo odmakla u dalju prošlost. Tradicionalnu kulturu solidarnosti i društvenosti potisnuli su individualizam i takozvani hustle culture ili kultura energičnog rada. U novonastalim uslovima mnogi ne pronalaze snagu da sustignu tempo života koji postaje sve brži i čiji je sadržaj sve kompleksniji. Tako je otvoren prostor da i na naše tržište stigne žanr knjiga samopomoći, kao i profesija motivacijskog govorništva. Njen pionir je prijatelj Sehare, predavač na Univerzitetu u Sarajevu, profesor dr. Kenan Crnkić, koji je na Skopski sajam knjige došao da promoviše svoj treći rad u ovom žanru, knjigu s naslovom Pazi kojeg vuka hraniš. Profesore, dobrodošli u Skoplje. Imali ste, pretpostavljam, naporan let i ipak ste našli vremena za našu emisiju Sehara. Hvala vam puno na tome, na izdvojenom vremenu. Prije nego budemo govorili o vašoj knjizi Pazi kojeg vuka hraniš, koja je prevedena na makedonski jezik i promoviše se sutradan na sajmu knjige, hajmo krenuti iz početka, da vidimo kako ste vi krenuli u ovu stvar. Dakle, vi ste proslavljen u vašem polju ekonomista, profesor univerziteta, ali ste se odlučili da sa, recimo, običnim smrtnicima dijelite tajne uspjeha. Šta vas je nagnalo na to? Upoznajte našu publiku. Prije svega, Emire, hvala na pozivu i velika mi je čast, zadovoljstvo da sam baš u vašoj emisiji. I evo, veliki pozdrav zaista svim i gledalcima i slušalcima, gdje god da su. Ja nekako stalno u zadnje vrijeme smatram da jedan ispunjen život ima dva poluvremena. Baš kao i neka dobra fudbalska utakmica, jel? I to neko prvo poluvrijeme ja kolokvijalno zovem poluvremenom sticanja. Znate, nas niko ne pita hoćemo se mi roditi. Mi se rodimo, izbace nas na neki teren i idemo završavati neke škole, pa fakultete, pa se zapošljavati, pa se ženiti, pa dobijati djecu, pa dizati kredite, pa kupovati nekretnine. U principu najčešće to prvo poluvrijeme igramo za drugi. Da li su to roditelji, da li je to društvo, da li nekome nešto dokazujemo, da li se nekome svetimo. I nažalost, veliki broj ljudi na neki način umre u tom prvom poluvremenu, zauvijek. Znači, to je poluvrijeme u kojem dominira materija, znači materijalno. Rijetki ljudi imaju tu mogućnost da negdje na sredini zastanu, bez obzira da li je to neka lična trauma kroz koju su prošli, da li je to neko u formi nekog kouča koji je došao pa im otvorio neki pogled, siđu tu neku virtualnu slačionicu života i isplaniraju to jedno drugo poluvrijeme, koje je zapravo poluvrijeme ispunjenosti. Dakle, što bi rekao moj mentor John Maxwell, life on my terms. Tad se imenujete generalnim direktorom vlastitog života. U mom slučaju to je bilo zaista na jednom, ja sam nekako, takav mi je život bio jako mlad, dobio velike terete. Najmlađi generalni direktor tada u Bosni i Hercegovini, najmlađa privredna ličnost, menadžer godine. Znači jedna karijera poslovna prvenstveno i paralelno akademska od Državnog ekonomskog fakulteta u Sarajevu do, ne znam, Madrida i nadalje, Beča, kasnije to. U jednom momentu života, znate, desi vam se neka situacija u kojoj se malo konektujete na mortalnost. Dakle, ja to često vidim kod ljudi kada im neko blizak iz porodice preseli, umre, ili kada oni sami prođu kroz neku unutrašnju katarzu, baš u vuku imaju tih 77 pitanja. I to su pitanja koja zapravo na kraju se mogu sublimirati u dva pitanja. Dakle, kad bi čovjek, evo, s današnjim danom, ne do Bog umro, jel? Čiji je bio život koji je on živio? To je prvo pitanje. Znači, jesmo mi uopšte bili većinski vlasnici svog života? I drugo, šta bi ostalo iza nas? Znači, u mojoj trećoj knjizi Nadživjeti život i u svim knjigama je taj znak beskonačnosti. Dakle, šta bi tu ostalo da nas nadživi? I u tom jednom momentu ja sam jednostavno krenuo prema tom čovjeku, prema tom Maxwellu koji iz mene izvukao to, da bi to bile knjige, da bi to bila ta transformacijska predavanja. Ostavio sam kompletne biznise, poslove, dao ostavke na jako moćne funkcije. Znate šta, vi u jednom momentu života morate reći ne mnogo čemu da biste konačno sebi rekli da. I tako je nastala moja prva knjiga 7 tajni uspjeha,
I pisao sam je kao da sam je pisao sebi mlađem. Da sam dobio jednu iscijeđenu kratku priču kako se to postiže uspjeh. A nakon toga je Vuk nastao kao jedna knjiga koja daje odgovor na to kako biti sretan. Jer uspjeh bez sreće je najtužnija forma neuspjeha. I onda nadživjeti život kao neki vrhunac trilogije kako zapravo ispuniti svoj život smislom. Kažu da je smisao života život sa smislom. Tako da to je otprilike taj neki put koji je tu. Evo zadnjih 7 godina, hvala Bogu, sam u potpunosti u tom drugom poluvremenu, igram ga, trudim se stvarno da što više proširim to, da pomognem ljudima. I mislim da ljudi tu iskrenost prepoznaju i da je to ono što kažu da je nijet ispravan i samim tim je sve ostalo treba da bude okej. Pomenuli ste jedan događaj, to naravno u većini vaših intervjua ističete da ste imali iskustvo blisko sa smrću i pretpostavljam da je to ta prelomna tačka. Pa da, znate kako, to ljudi često žele da na neki način misle da je to taj neki filmski moment. Jel? Prije toga moj prijatelj je, baš smo u to vrijeme bili jako usko povezani, Sulejman Bugari, je govorio, pričali smo o tome kako ti znakovi postoje. Znate, znakovi pored puta, na putu i u nama. Imate sve, postigli ste sve, niste sretni, niste zadovoljni, stalno ste bolesni, nema osmijeha. Znate, niste iz Sehare duševne uzeli ništa, materijalno je sve prisutno i onda se desi ta malo jedna jača trauma koja zapravo prelije samo čašu. Tako reći da vi kažete, jel kažu decision, odluka, dolazi od latinske riječi decisio, znači amputirati, za sva vremena odstraniti. A to zapravo, tad ste tek donijeli odluku kao ozbiljan čovjek. Ali se ta odluka dugo kuhala i Steve Jobs je to govorio kada vam dani počnu ličiti jedni na druge, vrijeme da nešto mijenjate. Tako da se to nakupilo, tako reći. I ja vjerujem da je to jedan poziv. Da je to jedan poziv, jedan viši poziv koji je jednostavno došao, na koji sam ja odgovorio. Iskreno, kad sam pisao 7 tajni, ja sam tad imao 2 klasične univerzitetske knjige, velike, objavljene. 7 tajni sam pisao, sam malo bio frustriran medijima. I narodom ne može se biti uspješan. Ne može se. Ništa se ne može. Jel? I hajde da to donesemo. Ja sam jako puno pohađao tih seminara, jer sam se u Americi educirao, živio i tako. I bio sam na tome i onda sam nekako gledao kako da to iscijedim, ali da to bude za naš Balkan prihvatljivo. Kroz priče, kroz sve to što uz to ide. I na neki način 7 tajni počinje knjiga i ona je izazvala ogromno, u Bosni kad je izašla prvo, ogromno interesovanje, jer kad otvorite knjigu imate ogledalo u knjizi. I onda vidite sebe u ogledalu i piše ovdje vidite osobu koja je odgovorna za vaš uspjeh. Pa su onda mene novinari počeli ganjati kao pa nije baš sve do nas, pa ima do države, ima do politike. Kaže ne. Vi jedini smijete sebi definisati šta je to uspjeh. Znači, za nekog je uspjeh biti, ne znam, poznati pisac, novinar, za nekog je uspjeh biti dobra majka, što kaže Balašević, princip je isti, sve su ostalo nijanse. Dakle, kako od tačke A do tačke B, pod uslovom da ste vi ti koji su definisali bez vanjskog utjecaja sebi tačku B, doći, to je 7 tajni. Pomenuli ste balkanski mentalitet. Na koji je način, prilagođena balkanskom mentalitetu? Kako vi vidite balkanski mentalitet, a kakav je zapadni? Naravno, imamo svi neku viziju o čemu se radi, nego, zanima me kako vi to posmatrate. Amerika ima jako puno hajpa. Znači, jako puno sve idemo. Malo je to, malo sve ružičasto. Znači, vi ako živite ovdje, vi znate da vi morate biti veoma konkretni, realni i da ljudi žele da osjete da vi znate što govorite. I meni su Emire zapravo odgovor dale književne recenzije. Ja se svim recenzentima koji su recenzirali moju knjigu zahvaljujem. Neko napiše, na primjer, ja sam poslije došao kroz te recenzije na nekih 5 razloga zašto su te knjige tako mega popularne na Balkanu. Znači, prvi razlog je što su male. To je nevjerovatna stvar. Pazite, nema danas mi živimo u vremenu u kojem se nivo informacija povećava za 900% svake godine. Što dobro i kako normalno. Znači, ljudi nemaju vremena da čitaju knjigu od 600 stranica. Drugi razlog je, mislim, jako važan, te priče. Dakle, ja sam po njima poznat. I knjige se sastoje jednog velikog broja priča koje sam povezuju jednu cjelinu. Jer, kažu, priče se pričaju da uspavaju djecu i probude odrasle. Sad dolazimo do Balkana.
Mi smo odrasli na pričama. Znači, uvijek su nam se neke priče pričale, jel? I sad, kad ja ispričam priču, to nekako ljudima ide u podsvijest, ljudi se na to konektuju, bolje to shvati. I onda jedan mi je, mislim da je iz Novog Sada, recenzent osvijestio da ja koristim, ja to nisam ni znao, jaka otvaranja i jaka zatvaranja. Dakle, svaka moja knjiga počinje sa nekim kečom. Dakle, u Vuku je to ta crna podloga, koja je onako dosta, i na kojoj je taj pješčani sad koji je iscurio, na kojem piše ti ćeš umrijeti. Ljudi vide i onda kaže sad počne da živiš. Znači, a onda završava sa pričom i to će proći. A u 7 tajni to je ogledalo, pa na kraju poema čovjek ogledalo, koja je fenomenalna. Koja zapravo daje odgovor na pitanje šta je zaista matters, šta je zaista bitno. I na kraju ja mislim, iznad svega, da je to iskrenost. Da je to iskrenost jer ja sam ove knjige pisao samom sebi. U momentima kad sam se ja borio, ja sam davao sebi odgovore, naprijed pogotovo Vuku, kako to sad da se ja izborim za tu sreću. Meni je najviše u oko pao taj moment kod vas da čovjek sam definiše šta je za njega uspjeh, šta je za njega sreća. Postoji li način na koji vi ljudima pomažete da oni dođu do tog odgovora i kako to radite? Ja radim to kroz taj coaching 1 na 1, ja ne radim ovaj life coaching. Znate, ima jedna priča na Živjeti život koju ja jako volim, kratka. Ne može biti jednostavnija, znači Nasrudin Hodža, najjednostavnija. Je podučavao kroz igru i zabavu. Mi danas, na primjer, zaboravljamo da riječ eduka dolazi od značenja, dolazi od izvući najljepše iz čovjeka. Dakle, podučavaju kroz igru i zabavu, jedan dan se penju na neku krušku, visoko, i pao iz te kruške i dobro se udario. I sad ti svi oko njega učenici kažu zovite doktora, zovite doktora. Kažu ne, zovite mi nekog koji je pao iz kruške. Jer samo on zna kako mi je. Dakle, kad je Maxwell iz mene izvukao da ću ja biti pisac, to je najčešće, naš poziv je najčešće ono što nama na kraj pameti nije. I postoje vježbe koje to izvlače iz čovjeka. Dakle, vama dadnem uradite jednu stvar, pa drugu stvar, pa pričam o tome da nešto klikne i nešto izađe. Kao, otkud sad ovo? Pa to je toliko bilo duboko zakopano od ovog svijeta u kojem mi živimo, jer nama svako drugi govori kako trebamo živjeti. Tako da je potreban čovjek ili sam sa sobom kroz ovu katarzu, kroz ova pitanja, ili s nekim ko zna, ko se vraća putem koji ste vi krenuli i da jednostavno to izvuče iz sebe i da onda da dobije taj clarity, tu jasnoću. Jer vi kad dobijete, kaže, ko ima dovoljno jako zašto, on će izaći na kraj sa bilo kojim kako. Pomenuli ste da ti ljudi sami odgovaraju na određena pitanja, s obzirom na to da postoje stvari koje su zajedničke za sve, ali postoje stvari koje nas čine različitim. Možda je, kako vi tvrdite, taj kontakt 1 na 1, po vašem mišljenju, najbolji. Kako izgleda taj jedan susret 1 na 1? Dakle, prva stvar, to je neko ko vam ne smije biti prijatelj. Nije ono što kažu, ni rod, ni pomozi Bog. To je neko ko je profesionalac, s kim imate veoma jasan odnos. Jel? Druga stvar, to je neko ko sebi može priuštiti da bude objektivan. Dakle, pazite, ako vi naplaćujete, ja ne radim na sat, mene ljudi često pitaju kako mogu da... Ne postoji novac koji može moje vrijeme platiti. Znači, ja radim na rješenje. Ja kad uzmem čovjeka, uzmem ga najmanje na pola godine. I onda, zapravo, ta osoba mora imati jednu financijsku slobodu, da ne zavisi od toga, da vam može reći ono što vi u principu nikad ne biste, niko vam drugi ne bi smio reći. Ja radim s jako uspješnim ljudima koji su okruženi tim klimoglavcima i kad im ja neke stvari kažem, malo to i zaboli, ali cijene tu iskrenost, taj iskreni feedback. I to mora biti neko kome vi zaista u jednom momentu povjerujete. Znači, s kim možete pričati o stvarima kojima ne pričate ni s kim. Reći strahove koje možda ni sami sebi ne smijete priznati. I na kraju to mora biti neko ko zna. Fenomen samopomoći i motivacijskog govorništva u svijetu traje više desetljeća, ali je njegova učinkovitost upitna makar iz zdravorazumskog stanovišta. Jasno nam je da pojedinac teško može utjecati na globalna dešavanja i da je najpraktičnije početi od sebe, ali se tu postavlja prvo pitanje. Da li je pojedinac sam sebi osim polazne tačke i krajnje odredište? Neumitna je profesorova popularnost, imajući u vidu da mnogi njegovi čitaoci tvrde kako im je pomogao. Ipak, budući da nam je skepsa u opisu profesije,
Od profesora tražimo da nas ubijedi u opću valjanost onoga što u svojim knjigama i govorima propagira. Postoji određena kritika motivacijskih govornika u kojima se kaže da se ljudi na neki način navlače na takvu literaturu i da faktički imaju neku iluziju uspjeha. Međutim, pretpostavljam da ste vi toga svjesni i da na neki način pokušavate da, kod ljudi ne probudite taj osjećaj krivice, jer taj pritisak uspjeha kod ljudi stvara možda i neko osjećanje neadekvatnosti zato što nisu uspjeli u životu. Kako vi postupate u takvim situacijama? Odlično, baš dobro pitanje. Ja zapravo mislim da je jako važno da kad radite s nekim ili kad pišete nešto, da ne osuđujete ljude. Dakle, nikad ne smije čovjek osuditi, jer ne znamo mi nikad kakvu bitku neko bije u sebi. Jel? Nedavno sam čitao jednu baš interesantnu studiju kako ove zemlje koje imaju najveći taj indeks sreće zapravo su zemlje s najvećim brojem tih nekih samoubistava zato što se, ne znam, Danska i tako, jer se nabije jednostavno ogroman pritisak na ljude da moraju biti sretni. I zato ja stalno govorim kad narukvicu nosim svoj to, zašto se knjiga zove Pazi kojeg vuka hraniš. I kad pišem posvetu kažem 86.400, to je borba. Dakle, ja ne mislim da sam ja sad neki guru koji je uvijek sretan. Ja imam svoj loš dan, loš moment, loš minut, ali se borim. Znači, za sreću se čovjek mora boriti. Ona nije nešto što dolazi samo od sebe. A sreća jeste stvar izbora, ali je radost stvar vježbe, svakodnevne vježbe. Se moramo vježbati tome. I mislim da je zapravo cilj da čovjek voli ljude, da zaista želi da pomogne ljudima, da je sam na svojoj koži iskusio, znači, tu snagu. I znate kako, koji sa svim duhovnim učiteljima? Svega ima. Znači, ja zaista u ovom self-helpu, ja nikad ne komentarišem, ali stvarno... Vi ga ni ne nazivate self-helpom? Bježimo od toga i bježimo od termina motivacija. Pa se stalno zezam kako motivacija ne treba ni tuširanje. Zato se preporučuje redovno, jer ja radim, ali nekako, znate kako upadnete u taj stereotip. I onda, sada, ako vi prodate 300-400 hiljada knjiga na Balkanu, nešto ste uradili ispravno u odnosu na ostatak. Šta je to ispravno? Znači, ipak ima jedan doktorat za tog čovjeka. Ima jedan realan, moju karijeru kad pogledate, jedan realan uspjeh u našim, ovdje, znači ne znam, u Norveškoj ili u Novom Zelandu. Znači, ovdje, na ovom našem Balkanu, ovakvom kakav jeste, dolini Vukova, ima tu i poraza, ima tu svega, ali znači ima jedan realitet, znači jedan kredibilitet koji izvlačite iz svog CV-a. I činjenica je da to što ste napisali nekako ljudi osjećaju da ste vi to proživjeli. Znate kad kaže jeste čitao na Drini Čuprija, kaže šta čitao, hodao po njoj. To je to, znači vi ste hodali taj život i dan danas ga hodate i nekako ljudi to prepoznaju. I ja onda koristim termin transformacija, i umjesto life coachinga koristim termin high performance coaching. Znači u smislu coaching za ljude koji se ne zadovoljavaju prosjekom. U bilo kojem segmentu svog života. Postoji još jedna kritika, to je da sve zavisi od nas. Sada, to ste pomenuli u kontekstu, zaista možda je opravdano, da nije, naravno, puno toga zavisi od nas, ali postoji situacije u kojima zaista, znači, stvari ne zavise. Da li bi trebalo, znači, možda malo umjerenije o tome razgovarati? Odlično. Pazite, ja sam to pisao u 7 tajni i mislim da ćemo tu knjigu do kraja godine u Makedoniju raditi, jako puno je potražnje i svega. 3 su ključna faktora. Prvi jesmo mi sami, tu nema dileme. Znači, život je, to je Freud još govorio, 10% onoga što nam se dešava, 90% kako mi reagujemo na ono što nam se dešava. Drugi faktor, ali to je samo jedan faktor, drugi faktor su ljudi oko nas. To ima taj the rule of 5, pravilo petice. Mi smo uvijek prosjek 5 ljudi s kojima se družimo. Znači, ljudi samo pogledaju s kim piju kafu, s kim se druže, da vide koliko je sati. I treća stvar je informacije koje na svjesnom i podsvjesnom nivou primamo ka znanju. Ogromna je moć informacije. Muzika koju slušamo, televizija koju gledamo, znači sve to, znači čovjekov život prije ili kasnije, znači Marko Aurelius je to napisao u knjizi Samom sebi. Meditacija. Bravo. Znači on je rekao, čovjekov život prije ili kasnije poprima boj njegovih misli. Sada, kako to, kakve su ti misli, takav ti je život? Moramo paziti na tu duhovnu ishranu. Dakle, znate, danas svi samo pričaju jedi jabuku, ne jedi jabuku, jedi avokado, budi vegetarijanac, ne budi vegetarijanac. Mislim, ja sam to jednom napisao, puno je važnije pasti
manje je važno šta jedemo, puno je važnije pas šta nas jede, šta nas izjeda. Znači, vi možete gledati Dnevnik i ove sve negativnosti. Sad kad pogledate novine, ja gledam neki dan u Sarajevu, ljudi sad novine čitaju od nazad. Znači, vidi ko je umro prvo. Znači, nije više dovoljno što je kompletna prva strana negativna. Znači, tu negdje čovjek mora da se bori i taj krug ljudi koji mi biramo. Pazite, znači, ne kažem 5 ljudi koji su vam najbliži. Porodicu mi ne možemo birati. 5 ljudi s kojima najviše vremena provodimo. Mi neminovno postajemo njihov prosjek. I tu negdje u ta tri faktora je ključ. Znači, ne samo jednom, nego u ta tri faktora, u kombinaciji ta tri faktora. Postoji jedna demonizacija negativnosti. Evo, u ovoj knjizi Pazi kojeg vuka hraniš, možda kada bi se pročitalo i malo razmotrilo dublje, možda bi se došlo do tog odgovora. Ali hajmo sada za ljude koji nemaju vremena za to. Kako im objasniti u suštini da ponekad i to što osjećaju negativno nije tako loše i da, eto, ta dihotomija nije baš tako crno-bijela, kako je možda i na prvi pogled prikazano u ovoj knjizi? Jednostavno, imamo, znači, 86.400 sekundi u toku dana. Nemoguće svih 86.400 biti uvijek u pozitivi. To je nemoguće, ja to odgovorno tvrdim. Šta je suština? Imati većinsko vlasništvo. Ko nad firmom. Dakle, imamo 365 dana. Ako smo mi od 365 dana imali 300 dana dobrih, od tih 300, 100 dana sjajnih, 65 dana loših, mi smo super. Dakle, stvar je to vježbe koje sve ostalo u životu. Znači, sva suština je biti više u plus, manje u minus. Ali priznati minus kao sastavni dio života. Ne velja ni da ide sve glatko. Evo, to treba se čovjek zabrinuti kad to ide tako. Imate i preporuke za sticanje finansijske stabilnosti, pravilo 47, 10.000. Tu mi je u oko zapala jedna stvar, to da ljudi odaberu ono što im se sviđa, da rade to, da postanu eksperti i da na tome rade, da u to ulože 10.000 sati da bi postali sjajni. Bil moguće da svi budemo baš na vrhu? Rockefeller je dao definiciju uspjeha koja je za mene najbolja. Znati tačno šta čovjek želi. Znači, ne otprilike, nego tačno. I biti spreman platiti cijenu za to. Zna se šta je cijena rada, učenja i tako dalje. Dobro je najveći neprijatelj sjajnog. Šta to znači? To je moja mantra, ja u nju vjerujem. Mi imamo jako puno dobrih doktora, ljekara, a malo sjajnih. Jako puno dobrih advokata. Nedavno mi rekoše, u Zagrebu sam dao neki intervju da 900 ima registrovanih advokatskih kancelarija, odvjetnika u Zagrebu. Kako god gledate medije, 4-5 imena se vrti. Tako i u coachingu imate jako puno ljudi koji to rade, svi znaju ko su sjajni. I kad hoćete nešto persa, svi ganjaju jednog te istog čovjeka. Zašto? Zato što ta osoba ide onu ekstra milju u svom radu. Zapravo treba biti svjestan i realan da danas nema slobode i bez financijske slobode. Dakle, da je financijska sloboda preduslov slobode upravljanja svojim vremenom. I onda sam na seminaru koji smo radili pred COVID u Beogradu i Zagrebu, trebalo je sad i Sarajevo i Ljubljana, nego nas je COVID poremetio, pa je bit će Skoplje ako Bog da. Ja sam jedan mali dio seminara posvetio tome i to je najviše pažnje ljudima izazvalo. Kako poštiti financijsku zaštitu, financijsku sigurnost, pa financijsku slobodu. I sjećam se na tom famoznom Harvardu kad sam bio na postdoktorskim studijama, pita profesor mene, what's your job, šta je tvoj posao? Mi smo tada imali neku stipendiju američke vlade, ja sam bio tada generalni direktor, kažem I'm a CEO, kažem ja, but what's your business? Sad ja mislim da možda engleski nisam ga razumio, ja kažem I'm CEO, ne, to je tvoj posao. Znači šta je tu? Ti moraš imati u životu i posao i biznis. Dakle, jedino je sigurno imati više izvora prihoda. Čovjek se ne smije dozvoliti da zavisi od jednog izvora prihoda, niti mi smijemo živjeti u toj nekoj zabludi kako postoji nešto što se zove stabilan posao. Ali sposoban svaki čovjek da ima i jedan pasivan izvor, kako navodite, i jedan aktivan? Pa da, vidite, to će se nametnuti. Ja sam prije 2 godine sa svim svojim klijentima imao razgovor, krenuo je COVID, rekao zaboravite COVID, sad ćemo pričati o inflaciji. I pripremio za inflaciju. Uložite ovo i tako. Vi sad imate dvocifrenu inflaciju trenutno eurozone. Znači, nećete moći s onom plaćom u jednom koju ste imali više isfinansirati osnovne potrebe. Međutim, nije rješenje raditi 2 posla. Rješenje je imati jedan posao, a drugo je biznis. Biznis može biti neka prodaja, nebitno šta. Vi ste novinar, biznis vam je da radite PR. Vi ste, ne znam, radite u nekoj informatičkoj kući kao, ne znam, programir, biznis vam je da paralelno radite web stranice. Ali ovo što ste rekli, šta je tu ključ? Znati puno o malo.
Znati puno, specijalizost. Znači, ne generalna medicina, nego ortopedija, ne ortopedija, nego koljeno. Ili taj pasivni prihod, recimo, nije baš nešto što je naša specijalnost. Kako to definišete? Jer, eto, govorimo o tome da trebamo biti sjajni u nečemu. Dakle, idemo na vrh i dostižemo vrh i nama i dalje treba taj pasivni prihod, ili sam razumio pogrešno? Imate nešto što ja zovem piramidom financijske slobode. Znači, ono ima 5 kraka. Evo, nisam tu govorio nikad medijima, tako da će baš biti ljudima zanimljivo. Znači, prvi najniži nivo je financijska edukacija. Znači, ljudi moraju da se edukuju iz financija. Ja ne znam, na kabelskoj televiziji, ja u hotelu vidim ima Bloomberg, ja bih volio vidjeti ko u Makedoniji gleda Bloomberg ujutru. Znači, treba jednostavno ovladati tom materijom. Malo se edukovati iz toga. Druga stavka je financijska zaštita. Šta je to? Vi morate uštediti, ako vi kažete, pojednostavljeno sad da kažem, da čovjek u prosjeku, vi živite od 1000 eura. Lupam da ne budemo tako. Ali od 500 možete preživjeti. Dakle, ne živjeti, nego preživjeti. Vi morate 500 puta 12, to je 6000 staviti sa strane. Ne na banku, nikojim slučaju na karticu, jer ćete potrošiti, nego u neki sef. Ako ste u, ne znam, ni ja, Skoplju, onda lupam u Bitoli. Otvori sef. Da džavu ne natjera. Znate šta se desi, Emire, onda? Nešto se u glavi popusti. Ja to sa svim ljudima radim. Kad to ljudi stave, ljudi se oslobode. Pazite, ne do Bog infarktaš. Čovjek se šlagira, moždanog udara, nesreće saobraćajne, otkazan, nepravednog otkaza na poslu, pa to je danas nacionalni sport. Sve super radi, dođe neko kaže, vi imate u glavi, znate, ja i moja porodica smo godinu dana koliko toliko zbrinuti. Za godinu dana sposoban će se čovjek snaći. Dakle, ne možemo preskakati stepence. Financijska edukacija, financijska zaštita. Kad se postigne financijska zaštita, onda se ide ka financijskoj sigurnosti. Šta je financijska sigurnost? Stvoriti pasivan prihod ekvivalentan tom mjesečnom iznosu. Najbanalniji primjer je kupiti mali stan iznajmljivati ga. Znači, koji vam donosi 500 eura. Tada vi imate infinity financijsku zaštitu, ali nikad nju ne dirate i dalje. Ona uvijek ostaje tamo negdje daleko, u nekom tvrdoj valuti. I uvijek u 2 valute, nikad u jednoj. Financijska sigurnost. Tek nakon toga, a svo vrijeme se edukujete, pratite sebe, rast i razvoj, možete krenuti ka financijskoj slobodi. Financijska sloboda je moment kada vi uposlite svoj novac. Kada vaš novac radi za vas, a vi prestanete raditi za njega. Kada vi kupujete vrijeme za novac, a prestanete prodavati vrijeme za novac, nego počinjete novcem kupovati vrijeme. I na vrhu piramide je financijska sposobnost. To je meni pričao ovaj Jordan Belfort. Ja sam sa njim upoznao u tom, jedan od najboljih prodajnih trenera. Strahovito opasan lik, zanimljiv, lud, ko zmaj. I kaže meni fenomenalnu stvar. Kaže, meni su sve uzeli. Jednu stvar ne može uzeti niko. To je moja sposobnost da stvori novac u svakom momentu. Znači, financijska sposobnost je vještina koju vi imate. Dakle, bitno je i prilagoditi se okruženju, jer mi smo porasli i naši roditelji u drugačijem sistemu, a sada se moramo boriti u jednom sasvim različitom. Ja ljudima kažem, znači, kad me pitaju šta da uče, brzo čitanje, brzo spavanje i sve što ima veze sa prodajom. Zašto? Jer vi ako ne znate prodavati, vaše znanje ne znači ništa. Jer mi smo uvijek u nekoj vrsti prodaje. Jer prodaja je zapravo uticaj. Znate, vi prodajete svom vlastitom djetetu, ili će ona vama prodati razlog zašto neće raditi zadaću, ili ćete vi njemu prodati razlog zašto ga treba vratiti. Tako da taj psihologija, rad sa ljudima, komunikacija, empatija, emocionalna inteligencija, sposobnost da se čovjek nametne, sposobnost da čovjek shvati da je brand danas. Mi smo svi brand. Danas imate na Google sve. Pa ja ne znam koliko sati ima mog materijala na YouTube besplatnog. Znači, to su strašno, samo da se čovjek pokrene.